Aya makuru murasabwa kuyumva nk'abanyarwanda. Ubwo imvura yahereye nijoro igwa ikaba igeze mu masaha ya saa sita imvura ikigwa, bivuze yuko imvura ntago iri kugwa mu mujyi wa Kigali gusa, iri kugwa mu duce dutandukanye tugize igihugu cy'u Rwanda ndetse mu ntara ndetse no mu mujyi wa Kigali, mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali. Ino mvura irimo iragwamo Nyarugenge, Gasabo ndetse na Kicukiro. Aho hose imvura yahereye saa sita z'ijoro ikaba igeze mu masaha ya saa sita iyi mvura ikigwa. Gusa iteganyagihe ikigo gishinzwe igenzura cyangwa ibyo mu isanzure bijyanye n'imvura byatangaje yuko mu minsi itatu imvura irajya yirirwa igwa gutya. Ariko rwose nk'abanyarwanda nashaka umuntu wese wakoze subscribe kumuha ikaze ko no muyoboro, nimba ubwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro kora subscribe, nge tugiye kubana mwana makuru cyangwa mwari no tangazo iteganyagihe ryashyize hanze. Nitwa Kidasamura, abanzi banze ku mazina Kidasamura TV Rwanda, mbahaye ikaze. Rero iyi ni incamake y'amakuru ngiye kubahereza. Ubwo turagaruka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bivuze yuko imvura yatangiye kugwa. Turi mu gihe cy'itumba, uku kwezi turimo ni ukwa munani nk'uko mubizi nk'abanyarwanda. Kwezi kwa munani kukunze kumvikanamo imvura ndetse inkuba n'imirabyo. Muribuka yuko mu karere ka Nyagatare hari inkuba yigize gukubita inka ndetse ihita ipfa, ariko umuryango bawushumbushije izindi nka. Ibyo ntabwo aribyo bitugenza. Turi mu bijyanye n'imvura irimo yumvikana mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara zitandukanye. Nk'abanyarwanda muri kwibaza ngo ino mvura izarangira ryari cyangwa iyi mvura iraza guhita. Bivuze ngo iyi mvura muri kubona saa izi ngizi, bivuze yuko iyi mvura igiye kumara iminsi itatu igwa. Gusa nimuhite muvuga yuko ngo ni ya mvura yo ku bwa Nowa. Ntabwo ariko biri. Bivuze ko rero iyi mvura iraza kwirirwa igwa igera mu masaha ya nimugoroba, na mu gitondo irazindukira ku muryango, nitugira amahirwe ikaza guhita. Gusa iteganyagihe ryagaragaje yuko ni iminsi itatu yonyine iyi mvura igomba kugwa gutya. Ndetse ubu nk'abanyarwanda namwe nagira ngo mbabwire mugire ubutwe kimwitwara. Abajya mu kazi bafite akazi gatandukanye, gusa nk'abakora ikiyede nabo sinzi uko bari bubigenze, ariko aya makuru nasabwa kuyababwira. So rero nk'uko bisanzwe nitwa Kidasamura rw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Ubwo twakomeje noneho no mu byo cyangwa mu bintu imvura iri kwica cyangwa ibyo iri kwangiza. Mu karere ka Nyamagabe batangiye gutera amasaka n'ibishyimbo, bivuze ngo ni inkuru nziza. Nyagatare batangiye kurima ya masinde yabo. Murabizi ko Nyagatare ni ahantu haba hameze nako, murabizi izuba ryavuye ko haba ari ahantu hameze nko ku mabuye. Batangiye kurima nabo bagiye guhinga. Bivuze ngo mu mujyi wa Kigali abo yabangamiye ni benshi. Ngo guterera no kuvuga ngo bamwe na bamwe bakora akazi ka buri munsi, batunzwe n'akazi ka buri munsi, bisobanuye yuko uno munsi ntago bari bukore kubera yuko imvura yaramukiye ku muryango. Ntago babona aho baca kugira ngo bajye gukora bitewe n'imvura. Bivuze ngo abo ngabo nimba nta kintu cyo kurya bafite mu nzu, tayari ubu barangije gushya, baraza kwicwa n'inzara. Ariko nanone tugaruke kuri bamwe na bamwe bafite akazi mu mujyi wa Kigali. Tuvuge yenda nk'abakora akazi ka buri munsi, ubuyede, ubufundi, ubukarani, ubukanishi, ubwubatsi n'ibindi bigiye bitandukanye. Abo uno munsi bashobora kwira badakoze bitewe n'uko imvura yaramukiye ku muryango. Ibi rero bikadushyira ku itangazo rya wasake. Murabizi yuko hari hamaze iminsi amazi abura mu mujyi wa Kigali. Bivuze yuko rero impamvu amazi yari yarabuze, amasoko yari yarakamye kubera itumba twari turimo. Ariko bisobanuye ko ubu ngubu amazi ni munange ay'imvura, abantu bafite ibigega tayari ubu amazi arahari. Ariko turaza kugaruka ku byo wasake yatangaje ku bijyanye n'amazi, imihindagurikire y'ibiciro use byagenze bite, turaza kubigarukaho. Noneho nk'abantu bafite amafaranga mw'ino mvura cyangwa mu iki gihe cy'itumba, abo ngabo nibo bayeho neza kubera ko bo nta kintu cyadanje cyangwa nta kintu kiri kubavuna. Bivuze ngo rero reka amakuru yacu tube tuyasubikiye aha ngaha, ariko reka mbabwira andi makuru ngiye kubabwira mu kanya. Mu karere ka Musanze habereye ibintu biteye ubwoba ubwo basanze umugabo w'imyaka 35 ari mu mukingo yapfuye. Gusa ntiharamenyekana icyamwishe. Iyo nkuru turaza kuyikora. Turanyarukira mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Matyazo, aho abantu bacukuraga amabuye mu buryo butemewe n'amategeko bikarangira ikirombe kibagwiriye bakahasiga ubuzima. Ni mu gihe abarokotse bajyanywe mu bitaro bya Matyazo kugira ngo bitabweho bataza kuhasiga ubuzima. Ibyo nabyo ndaza kubigarukaho. Tugaruke mu karere ka Ruhango.
Ruhango imodoka yakoze impanuka iri mu bwoko bw'ikamyo. Izi modoka z'Intanzania ziba zikoreye, habereye impanuka ikomeye cyane, hapfa abantu babiri abandi barakomereka ubwo ambulance yazaga kugira ngo n'ababashije kurokoka bataza kuhaburira ubuzima. Aya makuru rero ndaza kuyarambura. Ikintu cya mbere ugomba gukora kuri YouTube channel Kidasambura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Rero aya makuru ndaza kugaruka nyarambura, ndetse ndagaruka ku mukino wabereye muri stade Amahoro. Iyi stade ikaba yakira ibihumbi 4 by'abafana, ndaza kubigarukaho byose. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ibahereze ubuzima buzira umuze. Ndi mwarimu mubana, nitwa Kidasambura, ubwo nkuru tubakora rugakomama. Icyo usabwa ni ugukora subscribe. Wakoze subscribe uri w'agaciro, ibitugezeho niyo tubikesha.